laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. لله رب العالمين خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأعمال هي حصيلة الإنسان التي يخرج بها من هذه الدنيا ويترتب عليها مسيره في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والأمل هي رفيق الإنسان في قبره، ينأم به إن كان صالحا أو يؤذب به إن كان سيئا. فقد جاء في الحديث: إن العمل الصالح يأتي إلى صاحبه في قبره بصورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. فيقول الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وأما العمل السيء فيأتيه بصورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته، فجزاك الله شرا. يتي الله سبحانه وتعالى قالوا علم تبي نهانك يتمو يتي الله سبحانه وتعالى تقول بيجي دين ولن دي قوري يتم كانك سبحانه وتعالى سيدو على ربتيدو يغونغا سوانا كانكو ko o gooto e tagugol ndeɗo tagore wono tawiri noon kadi ko o gooto e jeygol ndeɗo tagore ko o gooto kadi e toppitagol fiyaki tagore nde. Ko ɓuri bonde e konnguɗi ɗin fof ka hoore leydi ɗo ko si julɗo udditi hunduko muɗum wi'i o mara ballo. Ngol ɗo konngol no ɓuri bonde konnguɗi ɗin fof, waɗi sabu ngol ɗo konngol no firi wiigol mo haray Allah ala, Allah toppitata ko fi makko, Allah anda fi makko, Allah kippata fi makko. Idan neɗɗo o yo jaɓo Allah subhanahu wa ta'ala kala alhaali mo o woni yo andu wona ko juhi Allah hay sino juhima kanko neɗɗo. En seedo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jeeyaɗo Allah wona kafidiɗo makko, ko nulaaɗo makko mo suɓi o nuli e meɗen. nden toromo kanko Allah yo juulo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeŋŋure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. jeeyaɓe Allah haray wasiyo arano
mo wasondirten mo gada tawata goto kala e meɗen no hani wasiyade hoore muɗum wasiyo kala neɗɗo mo yewtiddata e muɗum ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu ko oɗo woni keye goto mo tawata si tawi o bonirima haray fof bonirima, ko oɗo keye goto tawata si himo lutti e jungo ma kala ko bonirima haray a perdali. Idan neɗɗo fof neɗɗo no hani reenude kulol makko Allah ngol hara ngol yebaaki. Reenugol kulol Allah ma ngol ko wata alhaali yahu ha tawa adaginay ko harmi. Reenugol kulol Allah ma ngol ko wata accu waɗugol ko moƴƴi fi goɗɗo go waɗali ko moƴƴi. Reenugol ma kulol Allah maɗa ngol ko wata a waɗu ko boni fi goɗɗo go waɗi ko boni. Idan so tawi noon a renal kulol ma Allah ngol a yeebingol andu haray a borrama. Sabu neɗɗo mara keye mo tawata ɓurɗo moƴƴude ko adna ɗo hewti kulol makko Allah ngol. Kala mo ɗum ɗo yeebori kontumo yimɓe perduɗe. Idan haray ko ɗum waɗi goto min kala no hani wasiyade ɗimmo muɗum yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala. ɓaawo nde o huli Allah kadi yo o reenu kulol Allah makko ngol hara o calngol yeebo. Ande haray Allah subhanahu wa ta'ala o andini en ndiɗo leydi ndi wonɗen e muɗum, ɗan ɗo gurdanɗa wuruɗen e muɗum, oɗo aduna mo wonɗen e muɗum ko arɗen ko ngesa, ko gollugol hoota arɗen e oɗo aduna. Idan goto kala si weetino dawde golle ko woni gollude kon. Ɗeɗo golle maɗa ko ɗeɗo woni ko wonɗa e hewtidude e muɗum yawmal qiyama, ko heddi kon fuu ko ɗo woni heddade. Ɗum waɗi haray ɗeɗo golle ko kanje woni ko neɗɗo on soñata o yaltude e muɗum oɗo aduna, ko e hoore ɗeɗo golle woni ko yowi joddi neɗɗo on ka laakara. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓanginani en hiɗen seediti kadi ɗum ɗo hiɗe yiwde ñande fof ñande, wondema neɗɗo fof neɗɗo ka gurdam makko haray himo mari piiji tati jokkuɗi mo: golle makko ɗen e yimɓe makko ɓen e jawdi makko ndin. Ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema neɗɗo fof neɗɗo si o waalike fure ɗowtay fure makko on yahirowo sabu himo marno goɗɗum, on ɗowtiran sabu mo goɗɗum makko on. E yahirayɗo ɓay hari ko ɓe siɓɓe hiɓe huwodiri jokkodiral no hakkundeji maɓɓe, on ti yahira sabu ɗum ɗon. E golle makko ɗe o golli ɗen ko ɗiɗo tati ɗowtatamo kanko neɗɗo on ha hewta kabru makko. Ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓaawo nde neɗɗo on hewti ka kabru makko, yahirnoɗo fii himo mari jawdi, fii huwoniral jawdi no hakkunde maɓɓe, on ɗo yiltoto. Yaarunoɗo fii ko ɓe siɓɓe, on ɗon kadi yiltoto. Ko heddodata e neɗɗo on ka nder kabru makko ko golle makko ɗen pet. Ko ɗeɗo golle makko o wondata e muɗum gila ɗo hande kadi siɗɗo yagal lannirimo e goɗɗo. Gila ñande neɗɗo ira ka nder kabru makko, kanko e bolondaɓe gayni di, kanko e weldidaɓe ɓe gayni di, kanko e huwodiraɓe ɓe gayni di, hande kadi luttanamo si wona golle makko ɗe. Idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondema ɗeɗo golle neɗɗo ko kanje woni wondiɗɗo makko on ka kabru makko. Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on nde tawno bani adama on ka gurdan ɗo ko ittoto wula ko e bani adama wona e piiji heddiɗɗin, Allah waɗoye golle makko ɗen mbaadi neɗɗo ɗe ara ɗe itta mo wula. So tawi woni golle makko ɗen ko golle moƴƴe wonno, Allah waɗay golle makko moƴƴe ɗen mbaadi neɗɗo labaɗo, neɗɗo yooɗuɗo yeeso, ɗe aray haa ɗe daro yeeso makko, ɗe hiromo hirandu moƴƴuru, ɗe weltiniramo moƴƴere, o ɓanto o lando an ko hombo wonma ebbango yeeso ma nande yeeso ardowo e moƴƴere. Golle ɗen jaabomo ko min woni golle ma moƴƴe ɗen. Idan ko ɗeɗo o mo o yi'i ɗo, ɗe golle mbaadinaɗe neɗɗo ɗo, ko ɗum ɗo ittatamo wula ko kabru makko, ko ɗum ɗo o wuridata e muɗum ɗon hande kadi ha ñande do yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Idan si tawi ko aksu muɗum golle ɗen ko golle bonɗe, Allah subhanahu wa ta'ala o waɗa golle ɗen mbaadi neɗɗo kanuɗo yeeso, neɗɗo kanuɗo coñci, neɗɗo luuɓuɗo, ɗe ara ɗe daro yeeso makko, neɗɗo o yiye ɗum ɗo tun o hula, o taƴo kala moƴƴere, o inna ko hombo wonma ebbango yeeso ma no nande yeeso ardowo e bone, ko hombo wonma an kadi golle ɗen jaabomo ko mi woni golle ma bonɗe ɗen, weltor ko mettay ma kon
yo Allah yoɓe bone hari kala ka fi Allah nodda a tinnata ko yaha kala ka moƴƴere nodda a yahata kala ka bone nodda ko attoyade idan neɗɗo on ko golle makko ɗen ko ɗum waɗi gooto kala e meɗen no haani taskade hoore muɗum e golle makko ɗen hiɗen haani kadi taskade neɗɗo fuu neɗɗo e golle makko ɗen man amila salihan fali nafsihi wa man asaa falayha kala neɗɗo golluɗo golle moƴƴe ko hoore makko woni gollande a dawataka marché maɗa golla ko boni tawa ko yimɓe ɓe waɗɗa a dawataka biro ma golla ko boni tawa ko goɗɗo waɗɗa a natataka auto hum ma dogina yaha tawa ko goɗɗo waɗɗa kala ka wonɗa e hoore leydi ni sa golli ko moƴƴi ko hoore ma wonɗa gollande kala ka wonɗa e hoore leydi ni sa golli ko boni ko hoore ma wonɗa gollande isan a sikkay ko yimɓe ɓe wonɗa wadde kono ko hoore ma waɗɗa sabu ko an rondoto do ngangal ko an jeyi perdi ɗin ko an yadata e muɗum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wondiri wondema yimɓe ɓe fof ko perdi woni si wona gomɗinɗo golli ko moƴƴi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr idan neɗɗo fof neɗɗo iwata e perdi si wona gongal hinaɗi ɗo naysito ko makko tawi a gomɗini Allah a hatti ɗon konto hoorema e perduɓe so a gomɗini Allah a golli ko moƴƴi a hatti ɗon a noddata e muɗum andu ko perduɓe jeeɗa par ce que Allah ko nawi wi ko illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ɗiɗo nayi ittita so a ƴetti gotum a acci ɗiya ko a perdinɗo hoorema idan la budda ƴettaɗi nayi kala jogoɗa fiijaji e yimɓe mala ɓen si wona ɗum andu ko groupe on to jeeɗa idan kala neɗɗo mo tawi waɗali hoore mum gollo ko moƴƴi yo konto hoore makko e perduɓe ɓen kala nokkure ko a wawi hikkade aduna on woni ko dow o woni ko ley woni ko o gando woni ko o majjoɗo woni ko o marɗo woni ko ma ala woni ko o laamiɗo woni ko o laamaɗo so o golli ko boni yo konto hoore makko e perduɓe ɓen o jeeya sabu golle bonɗe ɗen hettataɗe sina jommum ibadallah wal amalu salihu huwa alladhi yatamannahu almuhtadiru wa huwa fi siyaqi almawt قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون جياب أن لا أندن هري كونك هور الليدي أوكم فب سميد ننجي بني آدم ولندتاكو يا الله أرتمو يتا ونقرس ونقول لهم جنن بت نيند ما يتندن si yahi ha o soɗodiri beleji makko ɗin o tawi pellet ɗo ko mayde makko nden ni hunde o yelata ko heɓugol hunde o yelata ko yilditanagol e piijaɗna ɗin si wona golle moƴƴe Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ko alqur'ana o wi ha si woni mayde ari e goɗɗo e maɓɓe o wi'a Allah yiltelan no gasami golla ko moƴƴi komi accuno kon jaka ko golle moƴƴe ɗe o accunoɗen ko ɗen o mafoto fimum deñande na ko heddi ko kono nafata se a gollali ko moƴƴi kon ha hewti ɗon ko wi'ata yo Allah yilte golla ko moƴƴi nafata waɗi subhanahu wa ta'ala wi kalla innaha kalimatun huwa qailuha ko konngol ngol tawi ɗo ma o wowlangol kono nafata goɗɗum wa huwa alladhi yatamannahu ahlu nnari hinama yulquna fiha qala ta'ala wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal subhanahu wa ta'ala humpiti en yimɓe naadoyteɓen ka yiite alhande jeeyede maɓɓe ɓeɗo kadi si woni ha ɓe naadama ka yiite hunde ɓe torata ko Allah subhanahu wa ta'ala ka yiite ton si wona yo Allah artirɓe ardina ɓe golla golle moƴƴe subhanahu wa ta'ala wi kamɓe yimɓe yiite ɓen hiɓe luuka ka nder yiite ton hiɓe sonka ka nder yiite ton honɗum ɓe faala rabbana akhrijna minha na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal joomi amen min torike ma yaltim men ka yiite ɗo nattu men aduna fiyo men golloy moƴƴere nde men accuno men gollali nde jaka neɗɗo wawata wonde laakara ɓawa golle moƴƴe so a mooɓi ko mooɓete kon fop a jongi poro ha 36 a waɗi fof batimanji si tawi wona golle moƴƴe waɗɗa nafata hay fus a innoya Allah artire aduna golla moƴƴere nafata idan ɗo e ɗum noon gollu ko moƴƴi wa nahnu idha tadabbarna alquran najidu anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwajjihuna ila al-amal fatarata yu'alliqu al-jazaa'a bihi kama fi qawlihi ta'ala wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun wa tarata yukhbiruna bi ittila'ihi ala a'malina kama qala ta'ala inni bima ta'maluna alim wallahu khabirun bima ta'malun والله بما تعملون بصير عباد الله وليس للإنسان فرصة للعمل إلا في هذه الدنيا فاليوم عمل ولا حساب
وغدا حساب ولا عمل وأمر الإنسان قصير وأجله غائب لا يدري أي ساعة يقدم وإذا قدم لا يقبل التأخير فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا الله هري سن تسكيك القرآن موجة انت وي الله سبحانه وتعالى كو نودي انك القرآن تون كو فادي يقول لغول كو موجي tuma goo en taway Allah subhanahu wa ta'ala no nodda e yen gollu ko moƴƴi o ƴetti joddi makko ndin kadi o yowindiri e golle moƴƴe ɗen o wi kanko subhanahu wa ta'ala o yoɓataake siwana ko wonno ɗon kon e gollude o yoɓataake siwana ko wonno ɗon kon e gollude siko moƴƴere wonnoɗa e gollude ko ɗum yoɓeteɗa siko bone kadi wonnoɗa e gollude ko ɗum yoɓeteɗa tuma goo o humpita en kanko Allah subhanahu wa ta'ala wonde himo ƴelliti himo humpiti himo suti himo andi ko goto kala e meɗe woni wadde ko o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko do himo andi ko wonɗon e wadde kon nokku goo o wi ko wonɗon e wadde kon himo renti anden haray bani adama on ɗan ɗo gurdan o mara hay e hunde ko wawata heɓude ɗo nafa mo si wona so golli golle moƴƴi o mara kadi hay nokku ka o gollata golle moƴƴe si wona e oɗo aduna e gurdaji makko ɗin tati ma e gurdaji makko ɗin nayi saa mo woni on ka nder reedu nene makko o watta fus saa o woni on ka barzak ha immutal o watta hay fus saanga nde o immi yawmal qiyama o watta hay fus ko o mari ko o golla kaka gurdam hu makko aduna ɗo idan ko ɗo tun o mari ka gollete hoddi kon fof kaka joddi ƴettete wona ka gollete idan ɗo won marɗa ka gollete si a yeebi ɗo a gollal ɗo ko moƴƴi andu ko a perduɗo idan neɗɗo on yo eto ɗo e ɗo lannude ɗo e raɓɓiɗude ɗo e yawude ɗo e wa'ude ni o golla golle moƴƴe ko hettoya yawmal qiyama so waɗi ɗo ko gollugol joddi ndin ala hasbore kadi ala ɗum waɗi ɓe wi'i e ɗengal mayɓe ɓen hum ya'lamuna wala ya'malun wa nahnu na'lamu wala na'mal enen hiɗen gollude en anda ko wonɗen e gollude ko nafoore mon fus ɗum waɗi a juulay hoora zakka hatta kefeero toñema sa wattana liila wowla konngol ma fiɓa finde ma jikka Allah jikke ɗe tawata bonne golle maɗa ɗe ko ɓuri hulɓinade kon fof noon ko ɗum ɗo kefeero bono e maɗa sabu ko kefeero on boni e ma ko bonnira ɗum kadi dina maɗa ka wona ɗo wona an e Allah yo neɗɗo rento e piiji ɗin fof o ɓura renade e ɗum ɗo ko waɗi kala walluɗoma ha hakkude ma e Allah boni hara oɗo perdinima idan hiɗen gollude en anda ko wonni e gollude ngo fi hon na'mal wala na'lam amma mayɓe ɓen ya'lamuna wala ya'malun hiɓe andi nafa golle ɗen kono ɓe wawata gollude wallahi hara Allah muyuno nde wotere yo yaaɗo ka berɗe artu si tawi hara ko kanko jeyno Madina ɗo o okkitirayno siko kanko halfinano lagine fof o haɓɓa o ƴetta o jonnita o innami ala haaji muɗum kala ko o marno e aduna o yetto e mara e haaji muɗum o jokkatano hunde e gurdam hu makko heddi kunkun si wona dewal par ce que o andi nafa rewgol Allah ngol kono gasata si yahay ha ñande andata nafa nden hara gollatake hande kadi ko ɗum waɗi ko ma etoɗa heɓa haqqille ɗe wawata yirude piiji ɗin aɗo a hewtoyde haray neɗɗo o si woni ha o maayi hande kadi o mara golle ɗo a gollay no gollirɗa o golla ko golluɗa o goɗɗo ala e jokkitude ma wi anani sina giɗo maɗa ko ɗum waɗi kala wiɗoma no salli gorɗa nani wata mettin ɗum ko giɗo maɗa wiyatama no salli gorɗa ni nani sina giɗo maɗa wiyatama no juulirɗani wonani si wona giɗo ma sabu ko moƴƴere falanama kono no jeeya e jikkuji yimɓe jahiliɓɓen si a wii neɗɗo no salli gorɗa ni nani harata yiggede hakkude moɗon o kontata ki sankaño tawi la ko moƴƴere falanaɗama ko wata o yaadu e ko o yaadi o par ce que hasbore ala ɗo idan janngo kadi ko hasbori tum golle ala si a yaadi e julde wiyama nde ɗo na julde ni ɗum ɗo ƴettatake pottagol ɗa moƴƴintina ara ala yiltitagol artaga moƴƴintina ala yahugol ka goɗɗo gundodiron a waɗa min ndemi taw julde nde moƴƴali joni haray wallidiren ɗum ala
yimɓe ɓen no ugginade janga alquran ɓanto tawa tigi tigi on ɓe renta ko honɗum ɗon e wiide sabu si neɗɗo ugginike o jangi yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'nun yughni a jangi ɗum ɗo ha a gayni a firi a gayni wondema neɗɗo doga e nden ñande ɓiɗɗo mum doga ɓeygu mum doga nene mum doga siɓɓe muɗum ɓen fof fi honɗum par ce que mo ɓe no maapi goɗɗo wakkitike to doloke mo wi'ima heedi min de ñande mi ƴettanima garanti amala probléme ko imma sa jaɓi ko wi ko hara ko a fennuɗo qur'an sabu ko dogini neɗɗo nene mum e ben mum e ɓiɗɗo mum e ɓeygu muɗum kon watta o daromo yeeso mo fotiri ni ka bal hiɗen andi konngol ngol no laaɓi pos ɗaynoɓe yimɓe ɓen koɓe innata ko en gooto ha yeeso Allah siɗa nana pular no wodi ko heddi ko wolaki ko en gooto ha yeeso Allah bi mana so hewti yeeso Allah mo be probléme muɗum gonga ɓe haalanma kono noon ɓay ananta pular o sikka o inni o wallete ko wonɗon gooto ka fenade ko jokkido ɗon fenade mon nden ko ha hewton ko Allah son hewtiɗon mo be probléme muɗum ko diyalama idan haray neɗɗo to jaɓu ɗaynede yo jaɓu ƴettude gonga o gollira o jokka gonga on wona e hoore gonga wa hadhihi al ayyamu allati na'isuha ayyuha al insan التي تعيشها أيها الإنسان في هذه الدنيا فرصة نفيسة لا تقدر بثمن فالذين حفظوا حياتهم الدنيوية بالعمل الصالح يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الغالية والذين ضيعوا أوقاتهم في هذه الدنيا باللهو واللعب والغفلة يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون جياب الله هري دان غوردان دان نيدو ووري دو ko tan mo tawatan jogi valeur غوردان نيدو no jogi valeur kono non a andata dum no mari valeur sina nyande lanni lewru wona do perdinano goddo jongay do bimbi daro hara fus o wadali ko moddi hakiki no dari tun no perdina hore mun tan wana jande wana jantore wana korka wana julde wana fusko mujjo watta wana ha tona ngodo donku mu nyallira ni nyallangal fo bonnangal kiki dag jonga ka waali ko jibe ha weta hunde ala ko golli ko mu ngurda mun da yehira ni hadala dum do ko perdi ko nyande no yehi ha tawda ko nyallal heddani ma mala ko lereji heddani ma tawa hida faala hebude haysi ko lewru wurandu ci adna on fo mo bondiri be wata ma wadande se a mooɓi ko marɗa kon fof a okkitiri a mooɓi ko marɗa kon fof a financi fi yo ñallal gootal ɓeydanoma e gurdam aɗa ɓeydata ko idan gurdan ɗan ko tammo tawata no jogii valeur eɓɓatake e coggu ko waɗi a wawata sodde ha ñallal gootal ngal wura ɗum ɓeeɗo yimɓe renuɓe gurdam muɗum ɗan ɓe yeebani ɗan ɓe golli golle e majƴan subhanahu wa ta'ala wi anoye ɓeeɗo yawma alqiyama yo allah waɗu e maɓɓe kul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami al-ghaliya nyame yaron sabu ko feƴƴinno ɗon kon ngol konngol ɗon ngol firata ko ha ngol lanna ɗuuɗino nder ɗo sabu ko feƴƴinno ɗon kon e hoyre sabu ko feƴƴinno ɗon kon e ɗayre sabu feƴƴinno ɗon kon e piyede e yennede e janfede e jattede e piiji fof sabu ko feƴƴinno ɗon ɗum ɗon kon muññino ɗum ɗon kul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami al-ghaliya idan amma ɓeeɗo yeebuɓe gurdam muɗum ɗan ɓe yeebi ɗan e beleɗe e fijindaaru e welsindaare tawi haaju muɗum ala e soobe fus ɓeeɗo allah subhanahu wa ta'ala wi o yayɓe tuma ɓe hewti lahara allah dandu julɗo wo jeeyede ɓen adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya onon on ƴettino weli mon on fof on waɗi ko aduna o accala he fus fi lahara aɗani ke ha a haari a ñaami ha a haari a ɓorni ke ha a haari hunde an a accali fi janngo hunde a fokkitata waɗugol inna a yomi sendu ɗum ɗo mbaɗa lakara on goɗɗum ɗum ɗo fi adna an fof a ƴetti a waɗi fi adna ma on a welni fof ton adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha a dakke mittike adna on a waɗi welo welo ma on fof lanni ton idan falyawma tujzawna azabal huni bima kuntum tastakbirun hande ko yoɓeteɗon ko ñoddi koyeran sabu ko wonno ɗon kon e mawnitinade ka hoore leydi e angal goonga e sabu ko wonno ɗon kon e yaltude e ɗoftare idan neɗɗo yeebuɗo gurdam mum ɗan e puydan ɗo ma yeebi gurdam mum ɗan e janfa e hiila e haala ma yeebi gurdam mum ɗan e bonnugol piiji yimɓe sika gañike
wallahi o perdine hoore makko woni sabu neɗɗo bonnowo malatake hay nokku hay ko annaɗo naafika lakara hay ko annaɗo sen daari yimɓe sekkiɓe bonnere ɓen en tawa e battane maɓɓe ɗen moƴƴa hakkude maɓɓe yimɓe ɗimmoɓe maɓɓe wona fi hakkude maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ha hande bonnowo e ɓaali battane maɓɓe aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim kafa biha min ni'ma وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن المعوقات عن العمل الصالح كثير تحتاج إلى مقومة إلى مقاومة من ذلك النفس الأمارة بالسوء ومن ذلك الشيطان وجنوده ومن ذلك الشهوات والسبهات فمن استعان بالله وتوجه إلى العمل الصالح أعانه الله على التغلب على هذه المعوقات فانهزمت أمامه ومن استسلم لهذه المعوقات وتكاثل عن العمل الصالح تغلبت عليه وداءت الفرصة من يده بانتهاء عمره وهدور أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يتي الله سبحانه وتعالى نيمن نيم إسلام nemaji Allah ɗin no ɗuuɗi e hoore meɗen hiɗen haani ɗi yettude no jeeya e ko perdinta bani adama wadda mo e Allah bonna golle makko moƴƴeɗen ƴettugol makko gite makko ɗen ndaara ko Allah itti e junngo makko ko ronka ndaarde ko Allah e junngo makko ko waɗugol hakkil makko kin fuu e ko Allah ɗayimo kon ronka wadde hakkil makko e ko Allah hokkimo kon sa jooɗanike ɗo Allah sikki ala on haɓa ko waɗi dullere nden ko ɗon hatti wata a ndaaru ko Allah ɗawma kon tun ha waɗa Allah waɗanama hay hunde bal ndaaru ko Allah waɗanma kon jaɓu Allah no waɗanma piiji buy hay so waɗanalima fof kono waɗanima buy yettamo e hoore mum si Allah itti kadi hunde e junngo ma andu ko ha ɗon de gasta wonde e junngo ma ko ha ɗo moƴƴama wongol e junngo maɗa ñande o waɗi ɓiɗɗo ma on andu bimbine ñande so woni no junngo ma moƴƴanama ñande o ɓoruma jawko ma kon andu si ɗum woni no ɓaawo nde ñande junngo ma moƴƴanama sabu Allah watta e jiyaɗo makko sina ko moƴƴere jiyaɗo imma hande kadi jaɓa ɗum wona moƴƴere ma saloɗa wona bone maɗa ka ɗengal meɗen wiɗen Allah waɗata ko haana ko konngol finde ko sabu finde fiɓunode sellunode o wuluɓe ɗum ɓe wannoɓe wolngol konngol kono hande ngol iwi ka finde ngol wonti ka ɗengal ngo woni haala ñama kala isen tawi le julɗo fof no haani fuɗɗi ɗum ka ɓernde muɗum Allah ko waɗi wo ko ɗum haani wonde ko waɗali wo ko ɗum woni hana wonde sa fiɓali ɗum jaɓɓuɗa ɗum ka finde ma e ka konngol maɗa haray wigol ma ko a julɗo hiɗa wawi wolude ɓay ko jammitare neɗɗo fof no wawi jammitade nde no faala jammitade nden hiɗa wawi wide hoore ma ko a mu'min hiɗa wawi wide hoore ma ko a taqiya wawi wide hoore ma ko a muslim kono kuuɗe ɗen si wonali nafata hay pus jammitagol ngol nafata hay hunde sa gollani idan nema Allah on no mawni oɗo nema islam den hani yettude Allah hoore makko sabu kala neɗɗo ɗawade ɗum ɗo hoore ɗawa moƴƴere aduna e lakara nde yetta Allah subhanahu wa ta'ala e dow oɗo nema islam seedo ko goto torongo e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nde jeeyaɓe Allah anden haray ko sakkoto neɗɗo e gollugol ko moƴƴi ko no ɗuuɗi ko ɗum waɗi moko ba anniyoto waɗugol ko moƴƴi o yaha e ha ñande goo kanko tigi o yi'a hoore makko so tawi himo haspudade hoore makko o tawa ka o fokkitirno to naton o yaari hon ɗum haɗimo ko sakkoto ɗin no ɗuuɗi no jeeya e sakkotoɗi ɗin e gollugol ko moƴƴi wonki maɗa kin tigi wonki maɗa kin gaño ma arano on ko wonki maɗa ki sabu ki yiɗa ko soñje ma kon hay pus ki yiɗa tampere maɗa nden hay pus kanki ko ki faala koya waalo ɗanoɗa koya ñaamu haara koya ɓorno ɗi goto ɓornaki koya waalo ka goto ɓaalaki koya a fowto fowtere nde goto fowtaki ko ɗum wonki ma kin faala si a jokkiki e ɗum hunde harmata yeeso maɗa idan wawugol ma wonki ma kin tawa ɗo ko probléme sabu neɗɗo no yalta laggo kaafa haɓa yimɓe ɓen fiyoɓe jebbilo tawa wonki makko kin jebbilaki idan haɓu wonki makin taw haki jebbilo tawa kala ko wi'a no harmi ki jaɓay kala ko wi'a wattaki ki jaɓay sa wawi wonki makin on tuma no yalta ka yeesa
wonki ki woni gaño arano sakkotoɗo maggol ko moƴƴi ndaaren neɗɗo toujours ka nder ɓernde ma a tawa inna yimɓe ɗiɗo won nder to a wiya yokki yomi hoolki wi a yahu ñamamodi hoɗo ndiron ɗon ha wi o ya hooru on si ronkama yewɗo ñama yahu ñama yaha ñama idan ɓen ɗiɗo wonɓe ma poɗo ndirɗo naka yaasi woni koko nder oɗa ko noddoma faade e malore ma nden oɗa ko noddoma faade bone noddowo bonen ko wonkiki a inna ya imo juula o inna o sabbo taw hoto seeɗa hombo woni on ko wonkiki daiman a fokkitata e moƴƴere sina kinnema sabbo sa eɓɓi okkude sappo kinne heɗi no ɗuuɗi uccu waɗi joyi ko nikki waɗi si a wawali kiiɗo haray hunde a wawani taw o woni gaño aram ɗimmo on ko seytane mo anduɗen on Allah subhanahu wa ta'ala suuɗali en o laaɓani en inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sayyid ande do seytane ko gaño mo jogitemo gaño ko noddata kala jokkuɗoma ko ha wonan e yite si o amali yaltingol naatoɗo on ka aljanna wona a wonno ka yakiga o amanta ka o jokki naatoɗo ka aljanna o ha o yaltinima toon baba meɗen adama alayhi salam ko seytane jokkimo ha yaltinimo ka aljanna idan an kadi hiɗa ka yaasiga hiɗa faala naatoyde imo jokkuma o wondanino subhanahu wa ta'ala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim wa la tajidu aksarahum shakirin o wondani Allah o hersali o hulal daragol yeso rabbu samawati o wonda wonde o irdante an bani adama yeso ɓawo nano en ñaama a hewtata ka Allah sina hiɗa dullani Allah subhanahu wa ta'ala ndaare hande yimɓe ɓen ko ɓura mankirede piiji ɗin ko fof ko jarnogol Allah ɓuri tawa neɗɗo no juula himo dullani Allah ha hatta neɗɗo no hoora himo dullani Allah ha hatta sabu honɗum par ce que ko on ndaari koko Allah waɗanalamo ko na ko Allah waɗanimo ko ɗum addi yo dullu idan seytane ko wino ko goto yahata no jarnimo o innala a yahata hiɗa juuli o innala yahata hiɗa hoori o innala yahata hiɗa waɗi ɗum ɗo ko a yahata hiɗa jarni Allah idan ɗum ɗo yani e hoore yimɓe ha tabiti nayoɓo e tammo e majji on ashahawatu wa subuhat ɗi beleɗeji ɗi faaleji ɗi halkude tagore nde moƴƴa ko faala ɗen kon e aduna on no ɗuuɗi ko nafata kon e muɗum no fanɗi idan faalegol piiji ɗin ha feƴƴintina sari on jaɓa naam a haɗaka faalegol moƴƴere aduna ɗaɓɓanen ɗaɓɓirande no dagori noon kono noon faalegol nde ha wiya si mi wuuri mi maayi ko ɗon si dina an kay bonay ko ɗum kala ko wonta e woni kono min wakkilike ɗum ɗon hal anta muslim landito hoore ma est ce que ko adduɗi wonni julɗo wata noon julɗo wiyata kanko hunde nde o faalande ko nden hay so tawi ko bonata kon fof bona hay so nde makka bona e mokkili julɗo wiyata ɗum idan ɗi sahawati ji ala ko sakkoto e neɗɗo e waggol ko moƴƴi hewti ɗi moko baɓe buyka nder galleji ko sabu ɗi haɗi ɓe feewa ko ɗi hatta ɓe feewa kadi tawa e moko ba ka nder galle makko o suusata wiide waɗe o suusata wiide acce o suusata wiide no harmi o suusata wiide no dagi fi hon ɗum par ce que so waɗi ɗum faale makko ɗen acca heɓade ka nder galle to fiita faale makko ɗen accu heɓade o mbohnu makko ngo fanka woni ɗon koni idan waɗo noon on ko teddugol makko maktubun ala babil janna anti haramu ala dayyus makko baasi wayi noon yo andu wondema no windi ka dambugal aljanna panowal no waɗa ɗon wondema an aljanna hiɗa harmani makko ba ñinnowo bone ka galle mum fanka ɓiɗɗo ma debbo on jeeno e arta okkore ma ñaamo ɓeygu ma hayloy to arta okkore ma ñaamo hiɗa jooɗi ɗon hiɗa poddo jikrol ma ngol haaju ma ala la ilaha illallahu ma on nafaali hay pus isan ɗi sahawati ji ɗo ɗi no soñji no jeeya e majji assubuhatu ɗi jiɓayeji jiɓayeji ɗin ko honɗum ukkidirgol goonga e fenande nde tawno yimɓe ɓen no raɓɓinɗi ni e ɗaɓɓitugol goonga on hande jiɓayeji ɗin no ronkini ko ɗum waɗi buy waɗino istislam ɓay yeddondirama ha ɓeeɗa wi no dagi ɓeeɗa wi no harmi ɓeeɗa wi watte ɓeeɗa wi wattake min tigi ko ɓay fof ni waji makkin mi jokkani mi jokki wo ha mi maaya ɓay fof na gonga fof na gonga ɗi subhaji no jeeya ko woni halkude yimɓe ɓen ko
neɗɗo yahay ha ina hunde wona gonga ɓay jiɓa ye ɗuuɗi ɓe jangi defte mum ɓe wi he jombente wona julde woɓɓe jooɗi ke to radio hey wiɗo ɗum na julde o anda o janga o anda si a yahi ka karamokoɓe waɗɗoɓe ɗum ɓen a landike ɓe dalil on koye ɗabbonineedi sinu ko dalil ta karamokojo lande hunde yo o jaabode o tawi ko wasere nedi landiɗo est ce que ko wasere nedi ɗaɓɓita goɗo gandal kono no heewi hande e imamuɓe no heewi e makko baɓe wonɓe e nokkule halfinaɓe diina sa a landike ɓe masala dina ɓe daraɗa yawiɓe hiɗa yawiɓe ɗa bonineedi hol woni landan hujja on fof no yandi ko ɗum ɗon ɓe bonnirta gonga maɗa o tawi no ko ɗaɓɓere gandal arɗa foti siɗa jokki hunde yeeto yimɓe ɓen ko woni kon e muɗum modi samara dalil wi ha tigi tigi on en taw en fof no waɗede mi yiyani ka windi kono noon ɓay menen men taw no waɗede men waɗe anni alal haqiqa mawɓe men feƴƴimɓe ɓen yo Allah yaafoɓe tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ɓe feƴƴi ɗen andi gurdam maɓɓe ɗen ka fewndino ɗon alhaali on ka fewndino ɗon gooto e meɗen ko o boni hakkille o wawata wiide defte sari aɗen fof no waali ka concours maɓɓe o wata wonde kongo kongo bal se en daari defte sari ɗe mannoɗen ɗen ka meɗen ɗo ha duuɓi ganin ɗo en marano hay 10% defte sari ɗen ka meɗen par ce que hari laawol mum newaki na angal wakkilare mawɓe ɗen wona angal hiɗugol maɓɓe diina wona angal soobinare maɓɓe kono noon ko etiɗa o koko woodi konko ɗum ƴettete sa yeehi jangde junngo goɗɗo duuɓi temedere o jannatama sina kono ka hoore makko kon ka ko wakkili o ko andi ko yettoma o yettako ma ɓuri ɗum ɗo idan kamɓe hiɓe mari hujja par ce que ɓe andano yalli ɓay ɓe andano enen kadi lutte wonde en anda adna on fof hande sa ƴetti kon téléphone hun ɗo a heɓa ɓe wulure deftere wulure deftere no woma yaltana kadi ɗo janggaɗe anda ko woni e majje an jogiiɗo kun ɗo hande emo tawi ko laklayu tum mari o maraka o soodi a deftere o maramo o lando ko gotum idan radio ji buy hande radio privé ji ɗin ɗo ɓay Allah waɗi mo harminaali hay hunde o haɗata hay hunde radio hoy ko eɗen andi golle makko en ko honɗum koye hoore honɗum koye maha bal ko en haɗaɓe waɗugo radio diina taw ka haɗa ɗen ɗo waɗugo radio diina ko ɗon kadi haɗa ɗe wolugol diina kan tigi fof ko ɗum woni jentagol radio ji ɗin no moƴƴi ha kono jentagol ngol andu ko hombo wonɗa e jentade ɓeeɗo wonɓe e wowlude e radio ji wi'a wiiɗo jombente wona julde o mara dalil wiiɗo jombente wona julde o wona gonga o woni ko fenade si a noddiɓe hoore tabal joni yo jooɗo yewte ɓe arata par ce que ɓe mara dalil fenade ɓe no wolde ayi atta deftere yahi ndaade defte figo ɗin fuu julde donki no wola min ko honno jullirte ko honno yarate honno artirte ko honɗum wattede ñande julde sumaye no wowla fimo ka defte figo ko honɗum wattede ñande ko honno yarate honno artirte ko honno julde nde warrete honno julde o hani wawde nde ñande fof no wola nder to yahu ndaara honde e defte figo ko yewti fi julde jombente a yiyata ko honɗum wattede ñande a yiyata honno warrete a yiyata fi honɗum par ce que yana gonga sa a noddi joni radio hon ɓe wowloɓe ɗum a landike ɓe hi haara ko honɗum hana waɗende ñande koko on heeɓi feere o haray mo wawi darde ko sadaka o waɗi so juulu so ittu sadaka ko ɗum ɗo ko heeɓi feere mum o juldere no wawi wawde noon andita ko muktara ko fefindaɗum idan haray alal haqiqa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali moƴƴere si wona ɓe tindini en e muɗum ɓe accali bone si wona ɓe rentini en e muɗum ko kamɓe yamiraɗen jokkugol kala nodduɗo jokkugol karamokojo ma jokkugol waliyajo ma jokkugol ceernojo acci jokkugol nelaɗo haɗa toon pipa mofte ɗe ko nelaɗo nula ko kanko jokkete si a wi'i ko nelaɗo wi tawi na kamɓe wi'i nelaɗo maki faleta bawa maqadahu fi nnar kala wiɗo nelaɗo no wi ko ɓe nela yo prépare jonde makko nden ka yiite idan konngol sellugol ngol ko jiɓaye ala e mum kon ko sikke ala e mum kon hay si waɗoɓen fanɗi windaki e deftere hay wotere saria min nal deftere de andi wigol hunde ala e deftere e wigol hunde ala e deftere saria na gotum wowloɓe yo précise moƴƴo
ala ka defte sharia defte yewtade fi diina islamu ɗen ala e majje wondema joom bente ko julde nelaɗo ko wanno e muɗum ko horugol ñande 10 ɓe yeeti en kadi ko fi honɗum ɓe hoorani ɓay ɓe sporike makka ɓe seni ke madina ɓe tawi alyahudu yankoɓe wonɓe madina ɓen no hoora 10 joom bente ɓe landiɓe ko honde woni nde ñalande no wonɗon e horude ɓe wi ko e nde ñalande allah halkuno fir'auna e koneli muɗum dande moussa e ɗimmoɓe muɗum meɗen hoora nde ñalande ɗo weltanagol allah ko danduno babiraɓe amen ɓe ko nelaɗo maaki ko menen mofte mouhammadou ɗen menen julɓe ɓen ɓuri handude e moussa e di onon fi honɗum onon ko jokkirɗo moussa ko par ce que ko leñol menen ko min jokkima par ce que ko min dina woota idan nelaɗo hoori ɓe yamiri sahaba en hoori 10 joom bente on ɓe duumi e muɗum ha landal aroy nelaɗo wiyomen lundo alyahudu ka mbaadi amen e ka diina amen joni noon ngal ñallal 10 joom bente ngal wonɗen e hoorde ko kamɓe nandu ñembuɗen e muɗum nelaɗo maaki si allah tawnilan ko arata mi hoore jeena yani fi yo lutoyde maɓɓe kanko waɗa jeena e 10 ɓe serta allah waɗi ɓe feƴƴini adu muɗum hande kadi faamaka konngol maɓɓe wondema haɗa jeena on ko yo hoore watte en 10 on fi lundagol alyahudiyankoɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ko heɓi ko iwri e nelaɗo ko tawata no mari jurol ha hewtoyiɓe ko ɗum ɗo julɗon hani jaɓude o waɗa amma ko heddi ko wona ɗum ɗo kon si tawi ko gonga on tigui faala o rento si tawi on tigui faala jokkude beleɗe o jokka beleɗe makko ɗin ha tawa allah o heɓa ko heɓo beleɗe waɗata kon idan haray ko hananen enen julɓe ɓen ko etagol waɗen ko yamira ɗen kon ten accu ko yamira ko jokken cincugol goɗɗum go ko yamira ko waɗaka haray no jeeya e ɗiɗo e sakkotoji faade e moƴƴere nden ɗiɗi jantiɗen ɗo wonki kin e seytane e sahawuji ɗin e subuhati ɗin so tawi neɗɗo o waɗi istislam wonande ɗiɗo o aami gollugol ko moƴƴi kon ha gurdam makko ɗan lanni e ɗum ɗo lajjal makko ngal tawimo ɗum ɗo yo andu haɗa o perdini hoore makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ko woni neɗɗo ƴoyɗo wona waɗo jamfade yimɓe ɓen dey ko woni neɗɗo ƴoyɗo wona bonnanowo yimɓe ɓen dey ko woni neɗɗo ƴoyɗo ko neɗɗo wawuɗo wonki muɗum kin golli fi lakara muɗum on sa nana neɗɗo ƴoyɗo ko o alkayis man dana nafsahu amla lima ba'da al mawt ƴoyɓe ɓen fof ko ɓuri ƴoyde neɗɗo wawɗo wonki muɗum kin golli ko moƴƴi fi lakara makko on o ko ƴoyɗo ko woni neɗɗo jofojo neɗɗo ronkuɗo neɗɗo mo anda ko faala ko neɗɗo jokkinɗo wonki mum kin beleɗe ko welimo wo ko ɗum dagi ko mettimo wo ko ɗum harmi ko o faala wo no moƴƴi ko faala ka wo moƴƴa ɓen woodi ɓen kadi neɗɗo waɗɗo ni hoore muɗum o inni mo allah faala naade aljanna o naade ko gonga haalɗa kono ko gonga mo nafatama an mo allah faala naadude aljanna o pellato naadaymo kono noon allah naadali aljanna attiɓe ɓen fof neɗɗo jokkuɗo beleɗe o andi ɓe jahili ɓe ne jogui subhaji sa renake majji a bonna dina maɗa ka par ce que si neɗɗo wi mo allah faala naade aljanna wonade a wi o woye kombo mo yani ko a yedduɗo on ka par ce que ko an sandi kattande allah ɗe idan naam mo allah faala naade aljanna wonade kono noon o naata jokkuɗo beleɗe aljanna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة
أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غريق المعاصي ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاص